Nkosi uhambe nathi kwaze kwaba lapha. Igama nginguFather Tami Mzizi Oyemai, onguchaplain webutho likaMaria kwidinari yase-Pietermaritzburg and Vulindlela. Njengoba sikulo mbhidlango silungiselela ukugubha iminyaka engango-100 years selokhu ibutho likaMaria laqalwa. Ngilapha-ke nje ukuzokhuluma ngempilo yomsunguli nomqambi webutho likaMaria, loyo-ke ngumnumzane uFrank Duffy. UFrank Duffy-ke wazalwa zingu-7 kuJuni 1889, ezalelwa e-Ireland. Uthe eseneminyaka engu-28 wajoyina inhlangano yaSt Vincent de Porres, okwakuyinhlangano eyayisebenza imisebenzi yesihawu inakekela abantu ebandleni. Okuthe ngokubona nangokukhaleleka izidingo zabanye ababengakwazi inhlangano kaSt Vincent de Porres ukufinyelela kubona, ube eseqala le nhlangano yebutho likaMaria ocwebileyo ukuthi lapho ibandla elingafinyeleli khona, inhlangano-ke yebutho ibe isikwazi ukufinyelela. Umsebenzi-ke lona-ke osuselwa-ke lapho uMaria eyala abafundi bakaJesu ethi enzani konke aniyala ukuba nikwenze. Okuyingakho-ke ukuthi umsebenzi wethu njengamabutho kaMaria ukwenza lokhu uJesu asiyala ukuba sikwenze, ukufinyelela lapho ibandla elingafinyeleli khona, ukufinyelela kulabo bantu ibandla elingafinyeleli khona. Sekuyiminyaka-ke ewu-100 silokhu sisebenza kulezi zimfundiso zikaMnumzane uFrank Duffy ongumqali, ukuthi nathi njengamabutho sifinyelele lapho ibandla elingafinyeleli khona-ke. Okuyingakho-ke nathi sithe kulo nyaka ake sithathe leli thuba-ke nathi sigubhe le minyaka ewu-100, sibonge uNkulunkulu ngokulokhu ebe nathi ekutheni senze lo msebenzi uJesu asiyala ngawo ukuba sifinyelele kulabo bantu ibandla engafinyeleli khona. Okuyingakho-ke ngomhla ka-13 September kunyaka ka-2025 sizobe sigubha wona le minyaka ewu-100 eSt Mary's. Imisa liyoqala ngo-9, kube umgubho-ke kanjalo njalo oyoze uphele ngo-5 ntambama. Siyojabula kakhulu ukuba kanye nani. Siyabonga.